Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas je još jedan poseban vlog, poseban video jer danas počinjemo sa malim adaptacijama u kuhinji. Biće nereda, pripremam se psihički za to, ali završni dojam očekujem da će biti ono super. Ono što radimo u kuhinji je malo adaptiramo pločice i radnu površinu će moj muž napraviti. Ono što sam htjela, sam ovako brzinski, htjela sam radnu ploču imat kamenu, to jest od granita, ali je, raspitivali smo se malo, preskupa je, baš jako je skupa. Naša kuhinja je poprilično mala, jako mi se sviđa, definitivno mi je onako prelijepa mi je kuhinja. Mala je, ali je dosta funkcionalna. Sad ću vam pokazati samo te neke nedostatke koje bi mi voljeli malo onako adaptirati. Ok, ovaj čekić tu, moj muž je sad krenuo raditi. Ok, ovo je naša kuhinja, definitivno je mala, evo tu su gore isto tako ormarići. Mala je, kažem, ali je jako funkcionalna zato što su ovi kabinetići poprilično duboki, tako da jako puno stvari stane unutra. Evo ono što želimo, zašto želim promijeniti kuhinsku površinu, zato što se evo tu rascvjetala od vode. Ovo smo zapravo držali za prvu ruku, a to prva ruka je evo već koliko, 3 godine. Jednostavno nismo si to mogli priuštiti prije, uvijek je nešto bitnije i važnije, tako da smo odlučili to sada. Pozdrav svima. Ne znam koliko je prošlo od zadnji puta kad sam snimala ovaj vlog. Kako napreduje kuhinja? Sporo. Jako sporo napreduje. Danas je evo dan konačno kad ćemo, to jest ne mi, moj muž, počet će raditi tu radnu ploču, tako da ću vam pokazati kako će on to napraviti. Pločice smo stavili sve i oko prozora onako kako smo htjeli i da čekam da se završi jer znam da me čeka nered, znam da me čeka puno posla, ali isto tako znam da kad sve to budem završila da ću biti baš onako sretna, da će mi se svidjeti rezultat i da će mi baš biti drago što evo smo to uspjeli napraviti, što sam si uspjela sve nekako izorganizirati kako treba. Ovo nam je špahor ili ne znam kako se to kaže na hrvatski, na istarski. I ovdje nam je sudoper. Još će jednom to izmjeriti da bude 100% točno.
mali rezime šta smo to napravili. Daniel je išao po ljepilo i mrežicu jer tu nam je malo puknuo beton. Poprilično je bilo izazovno to staviti unutra, on je to ispilio na 2 dijela. Ovaj jedan dio i ovaj jedan dio. Ovu ideju je on vidio na internetu, ali ono što je specifično je da su ljudi na internetu to radili već na kuhinjskoj površini, ali mi to nismo mogli jer onda bimo nekoliko dana bili apsolutno bez kuhinje, tako da smo mi to napravili vani i onda je bilo dosta izazovno to staviti unutra. Dobro jutro svima, dobro jutro iz ovog kaosa, ali sretnog kaosa ja bih rekla, zato što nam je kuhinja, to jest površina, gotova. Baš sam jako sretna i zadovoljna kako izgleda. Fale još mrvu neke sitnice koje Daniel će danas završiti, to je stavit će fug masu. I frižider treba podignuti na razinu znači cijele kuhinje i to je to. Ali to mi definitivno ne smeta da danas sve počistim i zorganiziram jer je kaos. Nažalost, ne znam ako sam to spomenula, radi cijelog tog kaosa razbila sam si 2 najdraže šalice. Tako da, morat ćemo vidjeti koje šalice su mi ostale čitave od sveg tog kaosa. Suđe mi je i na terasi. S obzirom da nismo mogli ovdje jesti, nismo mogli ni kuhati, tako da smo to sve radili na terasi, naručivali hranu i jeli na terasi i tako da ću imati poprilično puno posla. Evo, prije nego što krenem sa čišćenjem, samo da vam pokažem kako izgleda ovo za sada. Ja sam, ljudi moji, oduševljena. Oduševljena sam, stvarno prekrasno izgleda ovo. Baš daje neki onako štih kuhinji. Bijelo je, da, kao što sam rekla kad smo renovirali dnevni, volim da je bijelo i svjetlo zato što prostor odiše prostor isto tako nekom elegantnošću i onako vizualno povećava prostor. Ove ploče smo uzeli u Pevexu i one su ovako cijele ploče. Znači tu je jedna, tu je druga i tu je treća. Ovo će Daniel sa fug masom samo zatvoriti. I kao što sam rekla, podići ćemo frižider gore.
Sa velikom radošću u srcu mogu konačno reći da je kuhinja gotova. Definitivno gotova. Jako sam zadovoljna kako izgleda. Pokazala bi vam kako sam to sve malo izorganizirala. Jer sam nekako našla neke ideje na koji način mogu držati kuhinju malo više organiziranijom i urednijom. Evo ga, na primjer, krećemo sa ovim gornjim ormarom. Ovdje sam ovako si sve to organizirala i ono što sam počela raditi je da sam počela stavljati u ovako ove plastike. To mi je dala moja svekrva. Zašto sam to tako stavila u ove plastike? Zato što mi je puno lakše to sve držati uredno i pod kontrolom. Te vreće od cornflakesa i tih grickalica se često potrgaju i onda to se pada okolo, bude neuredno, mrvi se. A ovako kad je unutra, onda odmah znam šta imam. Ne kupujem bez veze stvari i definitivno se drži apsolutno uredno. Onda imamo dole prva ladica, tu su mi evo čajevi, baš mi je super kako sam si to sve izorganizirala. Ove plastike su iz Ikee, tako da baš onako mi super drže uredno ove čajeve. Evo i druga ladica, kao što vidite još jedna plastika je tu. Tu su mi keksi i tako te napolitanke što znam da moj Danijel i moja djeca vole. Ovdje su tako još neke stvari koje koristim malo češće. Treća ladica. Volim ovako ove košarice imati i na taj način opet se drži nekako urednije i znam šta mi je, gdje mi šta stoji. Ok, ajmo sad tu ispod lavandina ili ti sudopera. Ovaj tu prostor mi je uvijek malo onako kompliciraniji i možda onako izazovniji, s obzirom da je tu taj sudoper i te cijevi i onda onako malo kao neiskorišten prostor, a onda sam se sjetila košara i onako mi je trebalo prostor gdje ću stavljati ove poklopce za lonce i onda sam se sjetila, evo, da bi mogla ovako u jednu košaru staviti. Ove košare su iz Tedija i to mi zapravo služi kao, ajmo reći, neka ladica. Samo lijepo povučem, uzmem poklopac koji mi treba, vratim nazad. Ovdje u ovoj košari su mi, ne znam, mikser i tako te stvari, blender. U ovom ormaru ispod špahora, stvarno ne znam kako se kaže na hrvatski književni to, se nalazi ovaj ormar gdje sam evo stavila isto tako gdje držim ovako u košaricama lijekove, vitamine. Stvarno bi im svima preporučila ovako ove košarice jer definitivno je puno lakše izorganizirati, puno lakše je držati uredno. Lako je to organizirati, ali ono što je meni barem teško i što ja gledam da mi je izazov, a to je držati organizirano i držati uredno dugoročno. I onda sam baš skužila da mi ove košare jako puno pomažu u tome. Dakle, ako bilo koji vitamin ili lijek trebam, samo uzmem košaru, uzmem lijek i vratim košaru nazad, umjesto da, ne znam, imam to sve u jednoj košari pa kopam po toj košari. Ovako imam sve lijepo izorganizirano i sve vidim kako i šta. Na donjoj polici, evo, isto tako u košari držim vreće za smeće i na te vreće uvijek stavim krpe za suđe, tako da je uvijek sve lijepo tako tu organizirano. Evo, nadam se da vam se sviđa kako smo to sve izorganizirali i izrenovirali. Kažem da sam jako zadovoljna kako je to ispalo. Malo sam bila skeptična, iskreno, kad mi je rekao prijedlog moj muž, ali baš je jako lijepo on to napravio i stvarno se potrudio. Kažem, daje neku prozračnost kad je ovako svjetlo i ono što ne moram misliti to je da i kad se smoči neće se uništiti jer je pločica, neće se rascvjetati kao što se rascvjeta drvo, tako da evo, sam jako zadovoljna s tim i to je bio onako glavni razlog zašto sam htjela to promijeniti. Trenutačno još uvijek nemamo perilicu za suđe pa sve perem na ruke i onda sam baš morala paziti da uvijek obrišem za sobom. I ovako bi uvijek obrisala za sobom i sve kad su te pločice, ali onako sam baš morala paziti da ne bude mokro. Nabavit ćemo se perilicu, kupit ćemo je, samo nam još uvijek to nije bio neki prioritet.
ali evo, baš sam jako sretna kako to sve izgleda, kako smo se sve to izorganizirali i na koji način, evo, ova kuhinja trenutačno odiše onako elegantnošću, tu su neki ovako starinski detalji i baš mi se jako sviđa. Nadam se da se i vama sviđa, recite mi dole u komentarima kako vam se sviđa, da li biste što promijenili, možda oduzeli, nadodali i evo, nadam se da sam vas nekako uspjela motivirati za organizaciju, za možda malo da se preuredi kuhinja. Nadam se da ste dobili nekakvu motivaciju i inspiraciju. Hvala vam što ste gledali ovaj vlog i želim vam svima sretan i blagosloven dan i mi se vidimo u sljedećem vlogu. Bye!